mano uzera ikina kumbaliga na kucharia ni megaye ikina kumbaliga no kwaka kwa mjamba ikina kumbaliga Urumono wosu no banoli mwana mulu yo bola ikani matombole shipindi sho kwisiranga buli chumapere kurangira saa 11 khobola TV kwakananga hano makoba keme tombole yani music chiluya music khorule bule wosi khobonyolanga boyango bokolo mono monende bana musiki beru bosi khomanyeshe nisho biramo no balenda mocheni khorula kabarasi khonya khomanye ndokhishira khutsi hata tawe akhoye khutsi shinje balanga nga shehonjero yani testing khomanye karekari Chavya huyewe, chavya huyewe, ha. Chavya huyewe, chavya huyewe, chavya huyewe, ha. Chavya huyewe, chavya huyewe, chavya huyewe, ha. Chavya huyewe, no jamuna irapi chavya huyewe, ha. Chavya huyewe. Chavya huyewe, chavya huyewe, ha. Chavya huyewe, chavya huyewe, chavya huyewe, ha. Chavya huyewe. bas khobolere bakholangandi Wananganga Wycliffe Induku Weisya khule malaba abundumbu echimuche ndi kiongozi w'ikundi ya balanganga Cactus Africa Kenya ndilanga nende African music culture area baluya khoye khulu chendo lo magana lichendo lwanje lumusiki lwaranga nindi mu class 2 niho banga ishiriri niritungu na nabiyanza shikira nibindi byasominya nindi form 3 nachaka khutraina Baraton University practical music ndakhamala form 4 nama ninjoy na Sunshine Secondary School na chakula music shikira na chakula khuba litungu ni shiriri shikira bindi shitsanga biri bireranga mapesa ka haraka shichira shinano wamwa kuimba tsinyimbo tshiluya namwa khuranga khuba music kweru kwishuluya shindi sho khuranga khubikha obusane bweru bwibuluya nombi culture ya khabiri khwenyanga khusomenyi bana bebulwa nyuma weru bamanya khuba bindu byeru bishiluya tsinyimbo byeru tsishiluya shikira no khuimba luya khandi bamanyanga khumaloma luya rweru ne style yo khubira mwende ne style shina khubanga litungu litungu khubanga marimba khuba ishiriri isukuti nende bindu kholla western culture bandi yo no group yo walombo mwekashi no yaranga nyangashena ipandi yanje naranje tsashikira nenyanga bana banyolesha balya bana bawo babira likera shibalenda mu banyala khotya mu university ta khonindola injira yinde yo khubukole talent tyabo no khurangitsa shikundi sho musiki na shikundi shino sharanga mwaka kwa 1110 Nuli bandu bange sofa. Saino ndina bandu 45. Mu bandu 45 abo bandu 25 balinjeraha. Ubuli bandu 25 ku bandi oye balenjeraha. Kanyora khakirinda banyola khenjeraha wene. None bana mabatsi wene. Abana bano khonyola khenjeraha. Lokho tsitsanga khu performayo. Kanyola kha ba khwina baitira abundu unde lakini nafasi ya bandu babalenyanga neindi to khu bandu bakhole nabo. Khoka khupitanga khuchakula abandu bakhola khayo bali khandi nende discipline kho maintain a group yefu yeah bas olere khwanya khubukole khu buyangu butro kholushu kidogo lakini khoshira kholuga alabana khoera muliulo khero nenda khanjiri kidogo khomanye achendare okatsi hale tawe Safaricom
Kenya ni furaha, wameleta mabadiliko. Safaricom, Kenya ni furaha, wameleta mabadiliko. Huko nyuma tulikuwa kizani, lakini sasa tumeona mwangaza. Kutuma ujumbe ilikuwa shida, ulitoka mbio peleka ujumbe. Safaricom, Kenya ni furaha, wameleta mabadiliko. Shetani atemanga imani yanje, shetani atemanga imani yanje, shetani atemanga imani yanje, papa mbolole. Urumu kwa bunu fungula matombole. Hey, kunende musatsa ya iramiri. Mulanganga weekly for yusia. Siakali tongoro kahera. Konya khumanye, Kale nakabira kho mokonya khumanye butinjina bwanyola kho. Konya khumanye ya to galishika muziki. We yuse. Khubole dako butinjina bo biramu munye mwana muziki. Butinyu bo khuranga no khonyola mundu okhokhonya. Viongozi weru ni batinyu. Sasa kapita za bene khukaba menya mwa khunyola lingondo khutsitsa khu performa khwa abundu ne bakhulanji mu Kenya muno performanga Nakumatt Junction and the Two Rivers Waterfront Karen kho khunyola zishiringi tyo khurumeshera. Butinyu bundu bwa khabiri satsindala ne khutsa enjerakha awundi bakhwela si fake ticket utushe mu airport ticket I backfire khandi kapito kalushi uchacha khandi khaba buyakha. Ne go bopanda bo musiki utinshina bo nyola go sana bopanda bo go rulitsa musiki panda bo go rulitsa musiki tsa awundi no go tya mo studio mona lakini go kombo senze mwena ngombo sanga ndina vyombo nenda bandu bo go khonya lakini sasa butinyu bo khole nabwo no go tya mo studio go record. Yani ubolanga tsi studio tsibula nomba nishina tsi studio tsiriho lakini go nyola studio iri standard sign butinyu shikira tsi studio tsiyashira unyola khali khunyola mundu a recorda ne tsielefu tsibiri lakini utya go recorda musiki koko shikuli standard tawe. Shindi sha khabiri shindi shikira no kholaga awundi kholaga go recorda khonende shindi sha piracy unyala go tya go recorda lwimbo lolo wenya ukulitse pengine shilingi 100 no nyola umundu wa piracy ne yakulitsa shilingi tsibaka. Sasa umundu mwana akhwiramwe khali wenya khurulitsa lwimbo lwata shikira no rulitsa lwimbo wenya ubenefita kho lakini sasa nakulitsa shinzi taru ibubula mu benefita tawe. Ni musikweno kunanyamanye kwa khutushisa khalishina ne lero nomba kulkhobutsu musiki uku kwakira ndayakana na bandu bakali president wa Sea of World khakana ne nokholi Mr. Philip khakana ne nokholi Chile mwaka kubwere ndanyole certificate ya Sea of khunyala khuparticipate music chose mwilova na bananga nyala khotya shikira ndi certificate yabo. Halafu bindu bime binyishi mwene nende vyombo kadha vyandanyola mu shikira musiki uko. Sasa vyombo shingombolata shindu shibula khu shingombolata bindu byose ni byanje. Musiko kwenoku ani bandi yoyeye waandika khu bandu ne inze naandika bandu ikasi shikira shunyala khubukulatsa mwana omundu khurula munzu mwemwe khotya khuperformera tawe paka umwe khushindu shikira inzu yamenyanga arunganga balala baba bali na bana kenya bakalishe munzu nisha khulya bana bena bali khurungananga. Aya ne khurebe popa e wolinde buli lohono mutsitsanga mo performa kholo buli khona ku matende nangwa khona nyamanye mo betsana ende mundu abasenjiranga yani khonyola tse line tsene tse nomba no bene mo isenjira mundu balanga manager mo betsana inomba bene mo isenjira tsa manager bene khu isenjira lakini bakhwalikanga
bakhwalikanga bali netsi hoteli mwene umu bakhwalikanga khutsia khuperformamu alafu mushara kuberulamu tu mundu shakalokhanga munzu ni shilingi ziliasi 1,000 ta. Hai khoyo tofauti ya live performance nende recorded yani bikhwanya khumanya shira bandu banyeshi ebuluye ebulosi bandu banyeshi babetsa nende bonyakhani sana khurulitsa music live ibe okhola uri inzi nayanza live shikira live ibilo perform live lo performa live mmala natsa nomundu uba nakholanje khuperforma waunyola mushara koko lakini no record no akha record paka sasa uire khu media musiki koko kuchache khuba bandu bachache khukula khokabukula zishiringi tya khureko musiki koko khurekota kubukula muda khuchache khunyola mapato koko kholla musiki wa manye bole losi go ba go hologa go kidogo go nyola go shonjero ne ga go shonje shonjero tawe go nya go gamala le holo ge go la go nyola tsinyebo tsietsie mo ntse ndai sana tsinyebo tsimba go manye no nya lembe losi gande henza ya honde nangwa tsinambo tse tsreho SMS yeru henza ya ola bona go romeranga bo rome request number e receive reo go nyola go bolela TV YouTube go nyola bolela TV ya bondosi go ro go bairanga o ga tse tawe da go nyola go shonjero Mutambi wa Hitlam bandingeyo bolera makuru kalinde khumalako nikulira ingoko ili khulwanyi yakananga butana makuru kalindiko makuru ka khubuli baluya banje nokhukemela tsingokho mmikitsi cha bandu bakomenya mulukulu khoyoni bwa mama nachererango umundu wakholala uwenzi wiri kuri musungu witsi ushazanga mububi bikongo bitsi namatonde mutsi moni khonyanga tsingozi khonyanga tsimutere khonyanga tsabanje khonyanga tsaweko khali mumbetsa mone benyanga tsindi mutambi bwa Hitler nunyolehenako What is wrong with Zirukuru? Actually, Zirukuru is coming every day asking me questions which I'm not know. Yesterday, he came and took our Kutaya. Today, our big reporter has gone and I know tomorrow he's coming to take our Kalaya. Is Zirukuru coming to play in my home? Otherwise, bad luck, Ambara has died. Otherwise, I would have gone to buy Vera from him. Lusana namanya kwa manya lusungu baba umbuliri khuliri koro Urumuna mwana wingo hosi obanole khoshitana msato balanganga wikirufu yosia kwanya khumanyetsi nyimbo shina tsimba makhonda shina ka yaba ya go irwanye ne gale khoshira go tsaya letawe Wycliffe abera go bolera go be gone nde bende bya go banga Wycliffe go bolera go ne shine sho go ba go kandre ne ditongo go banga marimba manyego
mwanya usiyalewe Ramono matombole kwa matombole haundo unyolanga music chawkhana chiri khuruli buluya wosi wena musatsa balanga ga weekly for yusia khwetsa khwende bela bya manya kholanga nabe nalirwa nyeyo hey weekly uyusi khonyanga ukhubolela go tsinyimbo tso wimba makhande khwimbela go tshena manya makhana khole nako ni khale go tshela khola khuriro go sinjire kwa tshira manya shunyala go moshule musike mole ino ina mo retawe limbo lwa ndimbo khono limbo la Safaricom unyala go limbo lonolo sa twenda guys Safaricom Kenya ni furaha wameleta mabadiliko Safaricom Kenya ni furaha wameleta mabadiliko huko nyuma tulikuwa kizani lakini sasa tumeona mwangaza kutuma ujumbe ilikuwa shida ulitoka mbio kupeleka ujumbe lakini sasa tumeona mwangaza kutuma ujumbe ni sekundi moja kupika simu ni sekundi moja Safaricom wamesaidia Safaricom Kenya ni furaha wameleta mabadiliko Safaricom Kenya ni furaha wameleta mabadiliko Urumono khogale matombole ni mara moja imeleta mabadiliko matombole bende biro lono nyolanga bende biro matombole mwana rosi no bonole yes khonya khomonye wajus mundu yenya khurange bande ama mundu yenya khurange mahoba kamakana ni bujumbishine bonyela khumwa go sana go babukha bene bitsa barange tsa tsinyimba bande nango go babukha bene barange tsa tsinyimbo esaino khonende zi challenges lakini bakhalenga zi challenge tawe balenge target ya bale nabo musiki ne balenga zi challenge shibatya bundu tawe alafu khonenda bandu bo khwiza no akhachaka khola shindu ni shakhachaka khukasa benyanga okalushe hasi bakhalenjera bandu menya bene abo tawe cheneza khandi ni challenge tsa khumola maho ya ni mundu nenya khonyola mundu yenya khonyola na utso mwimbere khwa bondo anyala khonyola alishina unyala khunyola khu Facebook Wycliffe Weyusia nomba khali niwe nyi namba yesimu ni 0792232155 khandi unyala khunyola khu YouTube Wycliffe Weyusia masoesi kero khukholela Karioko Social Hall Nairobi ana uromono mwana wero khubolela go boluye lo chendo lo musichi go yansana matombole go bolanga santa sana at least mundu amanyi khonde musikulitsanga mushitse kulishitsanga yes yeko kaberanga matombole mwana wero so nabonoli no banyanga unyola go matombole khulonda go YouTube bolira Bulala TV go YouTube go Facebook Bulala TV abundu si Bulala TV shipindi shiri matombole bulitoko yani bulichuma piri khurangira saa 11 wala unyolanga bende bere nenda bichenge benyisho khuruli buluja gosi hey noli yaho no nyanga obe go matombole inamba iruli yaho khonyole khumenya khuri kwakana uromono bananganga jesetete mwana wana kacho tetei